tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Mayo pa oras Pampanga, kayon tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, mabiyala rin makapanahon at tukala istoryang dapat yung abalo. Kapabilatan ng garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. Already po rin balitang may kalap yaning Miyerkules, May 17, 2023. Yako po ibeniginto, iti ing News Force Pampanga. Kumpiyansa la rin opisyal na manibala King Clark International Airport at King Clark Aviation Complex. Nalakpas lang dakal rin pasahero King Airport, King panyatang da rin airlines at aliwapang tourism-related investment. Ayning report. Mepasyag dareng opisyal ng Clark International Airport Corporation o SIAC at ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD ing positibong epekto ng midata sa bilang dareng magbiyahi kapamilatan dareng domestic at international flights king Clark International Airport. Dina SIAC President Engineer Joshua Bingkang at LIPAD President Noel Manangkil ring megsilbing bisita king May 2023 edition ng News at Use ng Pampanga Press Club o PPC inyang Martis, May 16, King Park Inn by Radisson Clark. Agpangkang Engineer Bingkang, tutokyan niya ing meto nga master plan nung nukarin puspusan ing pamag-develop king aviation complex ang makaugne king turismo. Panigobra na mo naman kanuning siya na makapanamuyot investor o kapitalista kareng pibandyan ang makapalibot king airport a panibala ning karelang opisina. In that master plan, it determines all the preferred land uses, no? Especially if it's around the terminal. Of course, those are the most prime area. You would want airport-related businesses. So it's either logistics, airport logistics, or even mga tourism-related facilities like hotels or MICE facilities where Clark is gaining popularity. So those kind of businesses are determined and discussed in the master plan, and when we will offer this to the public, so we will inform them the kind of preference that SIAC would want to have in order to get the best value of this from this property, sir. Positibo naman ng LIPAD na balaos na lang dakal reng pipanyaluan, restaurant at aliwapang negosyo kilob ning Clark Airport pauli ning panyatang dareng airlines. But we're very confident kasi nga I think everybody knows naman that Eva is with us in LIPAD. So she's along her expertise in trying to attract all of these locators. Basta within the year, we will be able to more or less complete the offerings that you will find in the terminal. Panikwanan niya naman kanong akwa, ing 4 million mark kareng pasahero karas ning banwang 2025. The original estimate is we'll hit the 4 million in the original estimate. That will be in 2026. But with the Cebu Pacific hub operations, we are hopeful that we will be accelerating the achievement of the 4 million by 1 year. So probably towards the start of 2025. So what does that mean for us? What it means for us is, after we've observed how the traffic moves in 2023, that will be the signal for us in 2024 to decide whether we will further fit out to have more capacity over and above the 4 million.
As of May 15, 2023, tuklula king 17 international flights reng yampang ning Clark International Airport kareng migit 11 destinations, ampong 9 domestic routes ating 17 flights. Ing private consortium alipad ing manibala at mag-operate king Clark International Airport kabang ing siyak naman ing dinina ng upaya ning Department of Transportation o DOTR bang pairal kareng regulatory supervision asaklo ing aviation complex. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Robot na makabalo o makadetect king ayun? Wow! Yan ang imbensyon na rin estudyante ng Information and Communication Technology High School o ICTH, King Ciudad San Fernando. Pakibalon tayo, itiking report ini. Pagmaraguldereng estudyante ng Information and Communications Technology High School, king Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando, ing karelang imbensyon, ang makadetect kanong ayun. Awa abe, inaus dating safe quake. Meto nga device na agyo kanong adetect ing earthquake king oras sa tumudya kano iti. Agyo nemo naman kanong abalo ing intensity level na niti at ialarma lareng tao kapamila taning text king saup ning meto nga integrated software. Ing safe quake ing entry dareng senior high school students adin na Ron Gabriel Soliman, Austin Paul Magtoto, Lorenzo Rafael Caballero at Kim Ezekiel James. King ganapan na Federation of International Robo Sports Associations, King Robo World Cup and Summit, King Bansang Germany, King daratang Hulyo. May nga ko niyamang suporta keti Vice Governor Lilian Nanay Pineda ating sangguniang panlalawigan para King Pondo ning karelang trip bang magsilbing tubod ning bansa. Pasaupya naman kaning Kapitolyo king Department of Science and Technology o DOST bang antabayan ng lareng estudyante king karelang sariling imbensyon. Agpangking grupo, layon dang makasaupyang safe quake bang makapagsalbang biye lakwas na ustong tumudyeng ayun. Inyang 2019, may nyambot nemo naman ing mesabing grupo king bansang Korea para king karelang entry ay parol. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bang antabayanan lang mayari king pamag-aral, mamiyayang educational assistance ing LGU ning San Simon, kareng estudyante king kolehiyo. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Bang panyuporta king pamag-aral, tuklo king 1,300 ay estudyante king kolehiyo king balening San Simon, ing tinanggap educational assistance, iba't king local government unit. Balang meto nga benepisyaryo, tinanggap 4,000 pesos sa agamit daring estudyante, king karelang gastos king eskwela. Makapailalam ning proyektong iti, king Mayor June Punsalano MJP Scholarship Program, abano-abanduang poponduan, bang antabay bayanan lareng estudyante king kolehiyo at reng pamilya dareting asad-sad lang mayari king pamag-aral. Mismo nging alkalde may nimuna king distribution dareng educational assistance kareng scholar agenapan keti king municipal covered court king barangay San Agustin nyening Miyerkules May 17. Balo na kanong Mayor JP ing kapag subukan ang pong gasto sa kailangang pakibatan dareng estudyante at reng pamilya dareti lakwas na reng school expenses ang poing matrikula. Baloy naman hindi nga anak ilang hanaping Dr. Jose Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kailangan suportan laking karelang pamag-aral. And this is a annual program. Hanggang nga akong mayor, taglus-taglusing educational assistant. And ngaliwang kaya atin pang full scholars. Atin na akong dininan, takal na lang. Babayaran na rin tuition fee daw. Kasi detang qualified these students. Kasi evaluate nila nung ninuretang karapat-dapat maging full scholars. But the program is for the entire college student of San Simon in different colleges enrolled at saka rin ang grade 11 and 12. Metong nging edukasyon kareng programang tututukan ng administrasyon ng Mayor Punsalan, inya panikwan ang lakanong asopan king pinansyal a pamangailangan reng estudyante bang mayari lareti at manikwang diploma. Mensahe na lamang Mayor Punsalan kareng mag-aral. So I am requesting the
DABSU management and the King Congress through Congresswoman Anayor na sana paintulutan na kami mitalakading DABSU San Simon. Kaya ninggulot kasi maragol yung gabon mo kayo for 1.2 hectares. Samantala, determinado na namang panigobra ng administrasyon ng Mayor Punsalan na mitalakadjeng Don Honorio Ventura State University o DABSU King San Simon. Yung panabiling ko, ariyan yung kaya kayong pamag-aral. Alang dahilan para kayo mayari. Dahilan ng kakaluluan, ako pin, sinabi ko nandin. Apulo kayo may kakapatad, di ako mo may kayari king koleyo. But aso pang kayong pamilya ko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ng News Force Pampanga. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Tanggap lang mid-year incentive ring migit king libong empleyado ni Angeles City Hall ang pangkingutos ng Mayor Pogi Lasatin. Ay ning report. King Ciudad Angeles, inutos ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing pamamie mid-year bonus para kareng 1,216 na empleyado ng City Hall. Akabibilangan da ring 865 permanente, 337 na casual at 40 na contractual ngayong Martes, May 16, 2023. Pasalamat yung organisasyon na Agenda o Angeles City Employees for a New and Dynamic Angeles. Apanin mo na Presidente ay Flor de Lisa Santos, King Alcalde, King Pamanyubong, King may sabing insentibo para kareng talapagobra ng syudad. Panandaman da kanureng empleyado, ing lingap karela at motivated la kanureting puspusan pang magobra bilang public servant. Agpang naman kang Mayor Lazatin, akakit na kano'ng sakripisyo at pagal da rin karelang empleyado king City Hall. Pasalamat siya naman ng Mayor king hard work da rin talapagobra, karas king pamagpatupad kareng programa ng Angeles City Government. Asahan lang tanggap bonus ring may sabing empleyado, amamalaga king pabulan a basic pay balang metong. Ing may sabing kimot, makatukiya, King Republic Act 11466 at King National Budget Circular Number 579, apepalwal ng Department of Budget and Management o DBM inyang January 24, 2020. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Sadya kareng Kapampangan, lakwas na kareng babay, ing magayot at maporma king pamamiblas. Maliban king piling blusa at palda, deternuan tala namang aksesorya deti banlubutang ing postura. At inla naman kaya nga bubot, riapo at ing kung tamo. King pangabait dareng alahas asusulod dareng aristokrata o reng makuwal tang Kapampangan king sosyedad inyang 19th century. Pakilala mo naman ing miyayaliwang termino dareti at nung nuka rin gagamitan. Nung mahilig ka kareng makuli at makinang bintut-bintut king kaya kang balugbog ba, mamili na ka kareng kriolyas amalyaring bumage king kaya kang susulod. Llavera naman ang termino kareng pisaklitan susi o reng key holders o mas kilala tamong eni kareng keychain. Kadalasan lang gawa king tansureti ang mas makinang kabang miyayaliwa pa ing disenyo. Nung deboto na nakaman ning meto nga santo, siguradong atin kang relikaryo. Pendant ya iting makalagaying malating imahining patron mo o pirasong wax, ibat king Agnus Dei. Bagayan meng pulsera o pulseras ing kekang susulod at ikanami king gamat. Bangles o bracelet ing modernong amano tamo kareti. Antimo malating korona neman king buntok ing silbining peyneta. Malati ang aksesorya iti asusukle king buwak, agawa king gintu o tansu. Nung kopya, bonnet ing usong-usong ni kareng bagets. Ba, salakot ing terminong gagamitan kanita para kareng masya sa pantakap king buntok. Marala siyang mayari iti kareng melanging buri, nipa, pelang yang upo, ape santingan pa ning kule metal.
At nung certified kikay ka, dapat mawawala kaya ka ing pantoche o ing sipit o hair clip ko. O yan abe, mois naman riapo tamo, uling kalupa mo, Japorms la namang mamiblas at mag-ayos. Patunay king metikulosong panlasa, pangaras king pamagdalang personalidad. Para kimbili ng panahon king lalawigan, king salukuyan, alang mo monitor ang anumang low pressure area, inya malatimo in tsansang mikabagyo kareng daratang ayaldo. Makanyan man, mimiral a southwesterly wind flow o ingangin manibatan king southwest portion ing magdalang mahulap a banwa. Kabang posible la pamurin, ing pamanuran at localized thunderstorm ing kekatal lugar. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyu o reklamo king kayo lugar. Malyari mong ikwento o isumbong. Kapamilataning numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga. Nga din ang kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karayanggang Kapampangan. Ay nyo lang ini Miyerkules, reng mekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ay Benny Ginto at iti in News Force Pampanga, balitang tutu, king balen, susuy.